ubaba wethu babumathi ndata kana ndate mati wayishumayela nje ubaba umathi ufunda oka ndate unashumayela ndate mati haba na bibili sizawungena kule nkonzo ke bobaba nabomama yesidlo ndate kutakela sebeze kuyeno ondakele bomela selalo ngiyambonga uNkulunkulu ophilayo wabaprofita toka mulebo ukuthi maphila ngwabaprofita bobaba nabomama ngiyafisa bafowethu nodade wethu buyelani enkosini toka ondakele bomme wandate uyalakakapa nabezo okandate kutelanga moreneni ake ngithandaze uNkulunkulu ophilayo lona ka-Abraham uNkulunkulu ka-Isaka okandate rapele ukuthi maphila kuyena wa Abraham muti wa Isaka ngiyeke ukuthandaza abantu ngithandaze uNkulunkulu okandate lese urapela abantu okandate rapele mutimo uNkulunkulu usebenza ngomuntu lokho muntimo usebenza kamuntu uNkulunkulu usebenza ngezandla zomuntu lokho muntimo usebenza kamatsoho amuntu njengoba nizwi iBhayibheli lisithi uNkulunkulu wenza imisebenzi ebabazekayo ngezandla zomphostoli lolo kwalukabebelelere muntimo yekamisebenzi ebabatsanga amatsoho amupostola kepha umphostoli akayena uNkulunkulu bakamupostola siyena mutimo uNkulunkulu osebenza okandate mutimo yasebenza ngayena amanye esiphambanweni okandate sapapa lombontakele zonke bombe izinto ziyatholakala okandate zonke zinto ziyafumaneka igama manje likaJesu linamandla bitsolela labona na Jesu nena lamandla lidala okungekho kubekho okandate leboma osikomeleni noma tholi lutho uyathola nasafumane litho uyafumana kuyena uyabuya bafowethu nginibamzalela impilo niphile uyafuta bana beso lalangaletsa bophelo lephile asho njalo uDavid wathi awubheke kuhle kumnandi uma sihlangene kunjengamafutha asho kalo David akeso uta usopano utolo kakole ethewani tekumtsaroni sithandazelile kubaba nabomama abobaba bafundelisi kampele kontatele bomme kontate bakubalele umbolo laselalo ukunibona bafowethu nodade wethu nabosisi nabobhuti ngiyabona tokanebolo